and then umiyezo wazi ukuthi ubesebenza nobani lo msebenzi ongaka ube uthwaliswe obani. Ingane yona kwakumele nje inaka umyeza ngoba mina ngakwenza kwa clear nayo futhi umyeza nayo futhi ingane beyivela ibona ukuthi umuntu ophansi phezulu nomuntu ovele nalento umyeza. So umuntu ebekumele ingane imbonge umyeza. And then mina bengizothola imvuthuluka from etafuleni likaMiyeza njengomnikazi wayo yonke. Ngoba njengoba nanplana yonke into njengoba benplana yonke into behind the scenes. Kahle sekucrossana vele lokho okuyiyona into ebulala abantu isikhathi esiningi. Vele ucrossana lokho Manini phela lento lena kahle iyangithinta ukuthi ngizubhlungu la ngoba I'm the one wakwazi ukufonela abafowethu abahloniphekile nayona yonke lezi zinto lezi angaze ngize ngiexpect ngalohlobo lo abafowethu bathamela into sihlala phansi sihlaliswe usiso omncane kuhlaliwa kuyiphane yazi into ukuthi ibhlungu kanjani angithandi into enentozana eyehlisanayo noma elimaza isithunzi somuntu kodwa manje yabona ukuthi aniyazi lento ukuthi ijule kangaka yabona nokuthuka nezinhlambe engangayithola yazi ngazacabanga ukuya ngisho letozana uTikTok but into ebalekile we must let it be mhlambe kube nama declarations lawa khona ngoba into yonke no live okhona ngo8 ungomiyeza nama voice note ayekhulunywa benomiyeza so it's simple and straightforward manje okunye nokuyengicabanga ezokuphendula kahle ngale ukuthi kobe kumele ukuthi kuvele kuyovela ngalo uMax ungiphatha kabi uMax Mayeza kuyipanel azochaza noma azoyichaza ake qale kuphumela ama voice note kaMiyeza lawa nayona yonke into ekhona bese sidlula ke siyaphambili mina ninjalo nje ngesigama lakhe mina bakwethu la uTikTok seniyazi hayi for idea bafowethu kodwa kumele ukhokhela ngeke siqamba man yobot ngiyezwakala siyakuzwa makhaya hayi umyaza kuyomela understand ukuthi mina ngilento engiyo mina angikwazi mina ukugwegwesa bafowethu mina into ephathelene nami ngiqonda nje ngqo anginayo lento ukuthi kumele ngilinde ngilo ngiqubisa anginaso leso sikhathi leso mina uyabona ngoba akekho umuntu engimsabayo nalo fucking live angusabi kwayiwona ngifuna mina lengane iveze lonke iqiniso nokuthi yayimcebelana umyeza kimi ukuthi umyeza uthathe u2000 kumele ikuveze konke lo ngoba yayimceba umyeza kimi izomveza njengomuntu osethatha imali kuyo uyabona yonke lonto leyo mina nginaso isikhathi sokulongijikeleza into ngiqonda nje ngqo but adishana emva kwendlebe ikave ni crossele man ingakho igebe ngimenze ushaya imali ibwethu bulane zodwa yes hayi no asamanga Ulimalanga labantu abangena ke sibeze ukuthi bathi napa excellent laphana no somajele bafowethu bebe novo abaye babanika abantu abarequestile la yebo sanibona sinjengomuntu lana oqashwe yikula wasebenza maqede la ngabusamnaka yabo scrossiwe nje la namakula lawa excellent sanibona bobhuti kunjani bhuti khamba kanjani ngiyabonga ngibonga ithuba nami ngithi hayi mina umfo wamakhanya uyindoda mfana uyindoda ngoba into ebede senze phela leyaphakade bengasilone lakho nobaba umyeza bekwelesizwe sonke nje adusho nje lika Jam eSouth Africa yonke lento yabo so lo wenzile ukuthi kubeka abantu understanding because bebelinde iphola abantu we right bese eshaya escape usisi uphinde uzoba inform abantu yabo kuba kungabe ngathi lento bekade iuzungu velele lihlale phansi nosisi Samara lisaqale ngoba nimbambe emoyeni nani nithatha content yakhe nje kade usho nawo wamakhanya akunjalo ngithi
hayi kunjalo bese ichazile kanjalo impela umfo wamakhanya somajele Umtshali ake ngene nje mina bese ngisheshe. Ake ngene nje umtshali mina bese ngisheshe umtshali. Baba. Bafowethu. Mina ke angizwani bafowethu nokushona le nqamba amanga yabo. Engifuna ukukuthola ukuthi yayikhonani kwasekuqaleni iagreement ethi uma sesifike la uyobe wena usungibonga. Agreement yayikhona niyalokho na bafowethu. Mbana ngawuphendula lo mbuzo kufanele ungawuphenduli. Ngicabanga ukuthi umyezo ongaba nempendulo yaleyo mbuzo. Giano ne bafowethu. Wejiyani so bafowethu asikwazi ukuthi ubalona echo macingwane eyodwa kaningi macingwane sikhathaze noma so bafowethu uyabona Max mfowethu ngicela lento leyo bafowethu niyekeni ungakhuza nje kuphela mfowethu uma ukuthi khona ingane mhlambe esikusho ongekho right egameni lakho but lembe yemali kungiphasa kabi mina senithi kungiphasa kabi mina uma senithi uphendule lo mbuzo kaJiyane lo awubuzile ngoba manje engathi ubuza into kade iphenduliwe la angaqedi Max ngithi mina awukwazi phela mfowethu ukuthi uma ukuthi nina lento lena nani ibone njengebusiness bese ukuthi iagreement in writing ayikho and nina ningazi niyixoxe kanjalo namhlanje nina nizobuya nizositshela ukuthi ingane ayizange ibonge uma ukuthi ingane mhlambe yabonga mhlambe uThanks mhlambe ukuthi kufanele ukuthi inibonge ngoba wasekuqaleni before niqale nje ukuthi nizofuna imali umzamo webhuti umzamo uthi ngikwenzela isibonelo ngoba wena ngiyazi ukuthi wena vele ubusinessman yabo njengoba uthi ushaya amasilingi yonke lento leyo uyayenza mhlawumbe wenza namakhabethe nani okay mzamo ake ngithola umuntu njengamanje mhlambe othi obusy mhlambe nalezi zinto zeproperty mhlambe wakha ama flat noma mhlambe wenza noma abirwale uphinde uhlobo le building abusy ngalo mhlambe ubusy la kwi construction wakha izindlu but useshoda ngomuntu wesilingi useshoda nje ngomuntu ozokwenza ukuthi mhlambe uzofana nefurniture nani ozokwenza wardrobe ongaphakathi nani mangase ngikutholela umuntu okanjalo oza nalelo tender lo ukuthi nawe uthola umsebenzi masu uyangena mzamo ufika usebenze leyo nto leyiqhamuka kubani kusiqiniseka ukhumbule wena okay kulungile nakho umsebenzi usuqalile nawe uthole nawe masu uyasherelwa ke lo mali usuyiqedile yonke lonto leyo ngabe mzamo ngempela usibone nesidingo sokuthi ayisiqiniseka nakho mncane yabo Wemvelasi yabona mfowethu njengamanje yabona Mvelase uma kimi uza nebusiness kimi uyazi baba kubalekile ukuthi uyistate mfowethu iinterest yakho ukuthi njoba mzamo ngiza nalokhu kuwe mina ngifuna ukuthi uyayibona mina bhuti umzamo into ngifike mina ngikuthatha njengekabe yami esazanayo nayo esright okay ku right akusayinanga paperwork lutho umpisi nje yabo ecabanga lento ukuthi kodwa kunomfowethu lawa amasilingi awuthi ngimlande la hlala khona yabo ezoyishayela isipani sakhe kube khona azokuthola wena mzamo usho lo ukuthi ngempela isidingo mina nje siqiniseko mfowethu mina ngoba mfowethu ngiyayazi ukuthi imali bese iyaqabanisa umbuzo wami uqala bese engakubuza wona uma usufikile mfethu wakuchaza mfethu wangena in details ukuthi mzamo nginesipane so ngizokubuza mina Mvelase ithini interest yakho ngokuneza lo msebenzi lona because awukwazi ukuza mfethu nama millions kimi wena ungena interest so wena state but mfowethu
wakho nje mfowethu ngoba uma Mbelase wena usufikile mfowethu usufikile empesi nomsebenzi ezimina ngiyimpisi ngizokubonelela but kusasa akufanele noMvelase bese uyabuya uzala uthi wena ingane kwakufanele ukuthi ikubonge because lento lena mfowethu yini mfowethu iidea yami agreement ithini nobabili agreement on table manje kahle ngizokuzela kahle nje Mbelase imali phepha sayifaka thina imali Mbelase la yabo ayikho agreement eyikhona mfowethu so phela abayeke nje ingane mfowethu uma uthi idukile sifine ayiduke akunamali yomuntu khona eduke nengane ingane ayihambi bafowethu unless ke mfowethu uma ungaphuma ungaqhamuka mfowethu iagreement ukuthi na iagreement sasivumelene ngokuthi okay isifine ke la sesingayilanda ke ingane ize la nanokuthi ngiyahambisani nomzamo nje angihambisani naye umuntu ngesandla uyomfaka emsebenzini bese mawusumfakile engasho yabo lutho wemvelamo nje akazi lutho wesiqiniseko awuyeke lento yakho hamba ubiza wonke umuntu ngobhuti la akunabhuti next kulento ephuma kulomuntu wemzamo yini ihumanity yini ubuntu ngokwakho ubuntu ukuthi yonke into kumele ihlale ematafuleni kumele kube namadili kumele kusayinwe ibona ubuntu bakho ugcina labo nje uyabona so lento nje osiqiniseko mfowethu yeka nje lento yakho yambiza abantu ngobhuti umuntu akakhipha amazwi awubhuti emlomeni eqala simuza ukuthi lapha yana mfowethu ima ngengakuthuki vele gede indaba yakho yabona lapha yana kulento kaThamara laphana into ebidingeka nje mfowethu bekudingeka ubuntu lapha yana uyabona bekudingeka nje ubuntu lapha yana bengadingeki yonke lento okukhuluma ngawe yamadili yama-signing yonke lonto leyo akusekho ubuntu ke wesiqiniseko akusekho ubuntu wesiqiniseko wayibelwa mina ngithi mina wayinilwa ke Mzamo mangathi uhamba nomuntu umbambe ngesandla umfaka emsebenzini angeke yini umuntu ezebuye ngelinye ilanga ethi mfethu ngiyabonga wangisiza ngakhona ukubeka isinkwa on a table ebonge akubalekile yini Mzamo ngiyabuzwa amaqwabe nawe ngiyabuzwa amaqwabe nawe lento lento show uMax kanjena mina ngithi kwaba above 20k ngo 2 hours kwathi in 24 hours kwase kuno 50k already cabanga ukuthi after lapho umntwana wengasasho ukuthi how much is the balance manje wese namalimo engesayibiza imali ngisho ngathi ufike ku 120 it's still okay but kwakumele ukuthi esho njengabantu ababesebenza naye kwakumele ukuthi bazi ukuthi imali akekho umuntu uyakhohlisa bafowethu umuntu qamba manga bafowethu uyakhohlisa umuntu angifuni uqamba manga mina angeke esayidini la nje anginandaba na Max lo wangekhanda phansi oneplate anginandaba namnyeza lo mubo omnyama anginamsebenzi nalo anginandaba namfequzi lo Thamara mina anginandaba nanonke wemaqwabe kodwa eqinisweni bafowethu kodwa eqinisweni kwakufanele kube khona zokuthola ikakhulukazi alright ngiyakuzwa mina amaqwabe mina bese ngiyakuzwa mfowethu ipoint lakho olushoyo is true but ngiyala mina ekuthenini somele manje abantu bebuye bezokhuluma la ku TikTok as if kwakune agreement yilokho engwalayo cha Mzamo sebachazela ama reasons abo ukuthi why bebuya la ku TikTok yabo ngesabuyela kakhulu emuva so sicela ukudedela la ngisenzenzayo iscam into enyenzayo le ayikho right akukuningi engakusho mina bafowethu kodwa nje engakubeka ukuthi yabona ingane le ntombazana ayiphile ezulwini bafowethu naye iphile emhlabeni nanokuthi asicabange ngendlela efana abe la ingane yashiyeka lapho nalapho yabo hayi ukuthi
ubhuti Max benje esezoshaya ama-video manje la TikTok eseyotala lapha ingane i-video wami ezingayibuka mina ebuka ezodelela nje uTamara nje mbhoka ethi up nge-lady south up nge-lady south kodwa la awu nangu Tamara kodwa la ufikile Tamara kodwa la hey uthi bafana bazothina senqaba usizo labantu hey qinisile phela mapholo oMax sebeyabuya oMax manje abuya bashaya ama-video bathi up nge-ladies house bagxeka uTamara manje umuntu uyambonisa ukuthi lapho nalapho ubhedile lapho phela siphile ezulwini bafethu siphile emhlabeni wonke umuntu uyawenza amabhuti futhi asicabange ngendlela efanayo yabo umuntu nomuntu lapho lapho nalapho uyashiya hayi ukuthi obuye nje uMax hayi kodwa nami leyo msindo ke vele angiyiboni kahle uyabona njengamanje la kulo live sinenkinga yabantu abafikayo bese bezojoyina ipanel bese bezokhuluma into ekade iphenduliwe bayibuyiseke manje uyabona nje lento echazwa usomajele la iphendulwe ekuqaleni lento le uyabona asekho nje isidingo sayo manje lento ayishoyo yonke kusukela ekuqaleni kwayo ngoba yonke into mina ngiyichazile ukuthi lokhu kwenzela ukuthi lokhu kusukaphi yonke into ngiyichazile uyabona so hayi ngangcontshwa bekhona moderator lana abazokwazi nje ukubheka abantu abalobe siphindaphindisa into eyodwa uTamara mayekhona la mfakeni ukhona uTamara mayekhona la ukhona uTamara umu-add umtshali awumfake umtshali yehlisa umoya makhaya sanibonani la uTamara sanibonani sibe sisalinde uTamara bafowethu uyacabanga futhi uTamara uyacabanga uTamara vele ngene ebuze njengendidano ukuthi kwenziwani la sothini ngempela uTamara usebhalile uthi kwamanje leyo mali ihleli ngamtshela uSiyangi sekhaya ngabuya yena wena angeke asibuze lokho siqiniseke animlandeni uthi ngabe anikho la hayi mina bafethu nimkhuhlane landani ingane ayingeni ingane avele sibuze njengendidano ukuthi kwenziwani la makhona umuntu njengoTamara akacelanga umuntu nami umuntu othi ngilambile wesiqiniseko nizoba ngumkhuhlane engaleni into eniyenzayo nje ingane uyabona mfowethu mina kule nkulumo le kulento eyenzakalayo njengamanje mina mfowethu ngithola isifundo sokuthi ezinye izinto ngoba ngicabanga ukuthi lana manje ilapho umuntu omfunda khona makhona umuntu othi ngilambile ngicela ngitshele nje noma ngidonsela ivideo lakho nangake ngacela khona imali kubantu yes ngokomsebenzi ngiyi-security kodwa ngicela nje angitshele ukuthi ngilambe ngoba ngitheni kubani ngiceleni abani ubani nje ngike ngacela ukudla kwakhe abakuyekele wena amalume ka-Abdul abakuyeke ngilambe ngoba yini hayi ungalwe nabantu abakuma-comment makhanya sabona mabhebhe sabona Angithemba ukuthi niyaphila. Utamara awungene la utshela abantu ukuthi ngeke ngayicela imali kuwe mina. Bafethu sesingakhohlisana nje but kubalekile sazi ukuthi umhlaba mncane kanti impilo yinde. Yabona leyo nto ibalekile ukuthi siyiqonde ukuthi ichaza ukuthini. Mncane umhlaba kodwa impilo yinde. Singavumelana nje abantu bethi bathi ngenza kwethu nasesontweni abefundisi sibakhokhelela ukuthi bayashumayela abefundisi sibakhokhelela okweshumi every Sunday into ithi sakhilisana angeke umfundisi enza ukuthi nokuthi siyekelele ngoba sithi uNkulunkulu kanjani bese sithi uyiqola yaphiliswana la emhlabeni lengane usisi ngicela uyaxolisa uhloniphezi
ukuthi le nto angiyithandi because into ethinta imali iba sensitive kubantu and ixabanisa lokho oku-serious. Kanti kunephuzu elike labeka ukuthi kunento ekuthiwa appreciation, kunento ekuthiwa ukubonga. Siyakuhloniphisa uma kubhekene nabathile, kodwa uma kubhekene nabathile sikhuluma ngelanguage engesiyo. Exactly. But nje okubalulekile kusisi ngiyafisa I hope uyezwa umhlaba mncane impilo yinde sithando sami. Yilokho nje kufanele ukwazi. Uqinisile umabhebhe. Ngathi nina ni-appreciate welo ukuthi nivule imlenze, nimithisane emva kwalokho kuthiwa kunemali yeqolo. Bafowethu yonke into i-appreciate emhlabeni. I-idea yokuthi nizokwenza i-sex emva kwalokho mase uhulumeni navela lithi gixa bezi ngo-500 awukothi imali engaka for ukuthi nje uwenza isex hawo kwahleni bafowethu for 18 years u-appreciate for 18 years hawo kwahleni bafowethu hawu ngeke masana ukudlala nini hey qiniseko bengizama ukumcinga uThamara ngisambona lana ngithi ngifuna ukum-invite angena azobingelela nje noma ngasengaphuma abingelele nangumenzi ukhona ungaphandle uvele ngefastela wemtshali ngicela ukubuza mfethu la kuwena ukuthi mina ake ngicacise lento bafethu mana Max uzongena Max bengicela ukubuza mtshali mfethu ukuthi bangakanani abantu abenza ama-video impela bethuka abantu ngale ndaba kaThamara ngokubuka kwakho wena le mali le mtshali eyathola uThamara mangathiwa kuseyayisherela bonke labo bantu labo yini yena wayeyosala naye no onophunyuka into ebesikade ikhaleleka ukuboneleleka komnikazi we-ID asisho ukuthi asherele bonke abantu imali but ukuboneleleka komnikazi we-ID bekuyiloko nje kuphela hayi ukuthi akasherele bonke abantu imali cha senyakubamba mfethu iphuzu kaMessi ngili-understandile leli elika 2000 ukuthi mhlambe usenga-eda kuleya 2000 noma mhlambe athi athathe wona hayi senyanibamba mfethu shafu hayi kunjalo nje siyabonga futhi Fihlishane sicela ube nombono sisofaka abantu hayi nami ngiyawuzwa lo mbono wenu ukuthi i-appreciation bafethu appreciation ibalulekile bafethu noma engasalokhuzanga kuwo wonke umuntu nje umtshali esho lo nje waqhamuka ne-idea ukuthi ayi guys ake lo ntombazane simjabulise ngoba nathi inkulumo yakhe iyasijabulisa hayi ukuthi athi half lokho nje leyo drink same thing njengaleyo ukuthi kuthiwa uma ufaka umuntu emsebenzini hayi ukuthi okunika umholo wakhe ngisho wakuthiwa nje ukuthengele into encane isho ka-2000 sekuphelile once and for all i-appreciation iyafuneka ngoba ngempela 2000 no ngenza umzekelo ukuthi hayi ukuthi usengaze kuthiwe imali engaka but appreciation guys siyazi sabantu ibalulekile guys ibalulekile nje guys ngeke sicamba mangibalulekile yabo mina angisho bafethu ukuthi ngiyazikhava mhlambe khona la ngi-right khona kodwa ngifuna ukunitshela lokho uyabona naye uThamara ngiyazi uyasiza ukhona la ubhekile lo live noma ngaphuma abe asibuke ngewindi kodwa yena ukhona la uyasiza mina uThamara ngambingelela njengenjwayelo njengoba bengijwayele vele ukumbingelela ku WhatsApp and then uThamara wayebese engitshela ngeindaba zakhe benomyeza uyabona ke uma ngabe kuzoqhamuka umuntu athi mhlambe ngenza isibonelo athi uMax uyiqola uMax wayifuna imali into yokuqala iconversation yemali uma ngabe nje ngiyikhuluma noThamara mina ngabingelela usisi as usual usisi wayesengitshela ngendaba yemali between yena nomyeza kuze kufika indaba yo 2000 nje it because usisi wayezo reporter umyeza kimi emreportela ukuthini ukuthi umyeza usekhuluma indaba yani na yokuthi emaphethelweni nalolu daba mhlambe ingaba khona yini appreciation eza kuye ukuze naye abhekelele abantu abebemsiza ngenzela nje uku-update abantu mhlambe abafike late lana bangahambi nengqondo errong ukuthi kunemali eyagxigxizwa mhlambe yafunwa ngenkani kusisi Thamara cha
usisitamara nangu yabona bese kuyinto enjalo nje Sacala hayi ukuthi uTamara ubeforced kuthiwa wena sifuna imali cha ayikaze yenzeka into enjalo bafethu uyabo ingakho ngaze ngathi mina kusuka kuwe sisi ukuthi wenze njani uyabona wazi wathi hayi kulungile Max i-cold drink yakho uzoyithola kodwa umyeza wathatha u2000 yangena kanjalo ke indaba ka2000 thank you sanibona niyaphila bafowethu siyaphila skora Sacala request sisiTamara angikhona ukusendela i-invite ngicela urequest sisi wena Max musukudlala ngathi wena musukudlala ngathi lento echaza la ayikho nje yabo and akunamali futhi wakumele uyithole wayiphusha i-content yakho nalengane naye ephusha i-content yakho musani bafuthu ukwenza into enzayo nomyeza futhi naye ayikho imali wafanele ukuthi ayithole yani manje wesabelo Wesabelo madoda ayikho lonto lokho wena Max uqinisile nomyeza naye wayephamisa igama intathena mfethu siyabonga siyabonga uright hayi suka musani kuba wena nje wena Max wahlula impilo kudala nami ngisheshe ngibaleke la mina ngifuna ukubuza laba bafethu kumtshali benomyeza ngisheshe ngibaleke benomakhanya ngizobuza nje bafethu bese ngiyabaleka noma sengiwulayele ngidini ngeke ngihlale kakhulu cha mina bafethu njengoba ngangithe nami ngase ngizama ukuphonsa ngithathe le ngini kudala bese ngiyiphonsa ngaphambi yebo bafethu njoba nami ngangishilo ukuthi ngingase ngithathe le ngini kudala ngiyishintshe ngabe ngisayimnika udala nginikeze uTamara so ngagcina nganikelanga yabo ngenxa yeyinkinga nebenginazo kodwa bengisazonikela ngisengaqhubeka nginikele noma ngijike futhi nakuTamara ngabe ngisamnika ngidlulisele kumyeza beno Max noma ngivele ngabe ngiyeke nje lokho bafethu sengolayela emsakazweni yabo ngiyakuzwa bafowethu akasiqale la umuntu bafowethu ngiyethemba niyaphila umuntu wavela ne-ID yesitsha sikaTamara ubongani umfoka Mdlalozo umalume 1981 kwakuyi amawuthi abafowethu basakhumbula mawukuthi abafowethu basakhumbula kahle nje inqondo yabo mabeyibuyisele emuva imina lo owaqhamuka nesitsha sokubonga ingane ngeinkulumo zayo eyayikhuluma yeah kodwa angithi mkhaya wena wawuthi akabonga nje ngeValentine abafowethu bafu angithi ilapho ngilinde nje kahle ungayijaha ungayitatazeleli yayenza ingane leyo mali leyo ayikazi iphumele naye edlangaleleni yesitsha seValentine ayikaze futhi yazothi ngiyabonga malume ngabe futhi sengiyishiya lapho ngoba kwakuyisitsha ngeke ngisasho abantu into ke malume mala bafowethu ayilento ingane eshawela yona ke manje ngase ngiyeka nje futhi kanjalo yayisiyaqhubeka ngawathola amakholo bavela abafowethu angizile ukuzobiza amagama abafowethu bavela abafowethu ukuthi no malume lento i-right yengane ayiqhubeke ingane isupportwe izinkulumo zayo ukuthi ke kwathi mase kuhamba isikhathi ngabona ukuthi hayi lezi izinkulumo ayisengangami ake ngibuye eceleni into engayazanga thini ngize ngiphume ukuthi okay sekuumsebenzi kahle kahle ukusupporta lengane iqiniso singalibalekeli phela bafowethu sekuyasetshenzwa manje ukusupporta lengane awusasupport inkulumo othi wena iyala osisa babancane noma izingane ezincane iqiniso alibe khona nje bafowethu leyo ID yokuthi kuyasetshenzwa angiyazi ukuthi iqale nini futhi ikanjani asingayibanga bafowethu into engekho yimi engafika ne-ID yengane mawukuthi kwakufanele nisho ngesikhatheni isinxenxa sekufanele kuqhubeka inkulumo ukuthi okay sasibheka ukuthi mayikhulu imali yengane siyasebenza manje sizobenefit mina uMax angimazi kule ndaba uMax nje angimazi kule ndaba umuntu engimazi uyumtshali lo naye umtshali ukhona lapha ziningi ingane ziningi kodwa ukuthi manje kanti umtshali kaholile kaholile umtshali nasenisebenza ayasiboleni sonke madoda ngeke sasebenza imali
madoda. Hayi inkulu le fame, hayi inkulu le fame, imani isiqiniseko sifuna ukuyithatha kahle indaba kaMalume yekani ukuyithatha ngizogcina ngalitholana iqiniso la qhubeka Malume uqede bese siyayingena. Okay webaba mina lelo kuzana into manje engiyitholile ukuthi nina bese nizohola sekufanele nihole ekubeni ningakaze niqale lento kwaphansi abantu okufanele behole la abantu abayiqale phansi oqala kufanele ngihole. Okwesibili lo live esasubambile owunabantu kwakhona mina obhuti kwabathi obhuti uMavava fanele siholeni sonke lapho before kuzohola nina ngoba kusho ukuthi zasebenza la anikwazi ukhola nina thina sisebenzile sangahola mina ingane ngayenzisa imali angaze ngifune ngisho iset nina senifuna imali yakhe. Bafethu angibingelele la ngoba ngibingelela ukukhuluma konke sanibonana la endlini. Kumnandi kwa TikTok. Merci. Man bafethu. Ngicela ngisendele uMalume. Merci. uMalume ebesengena Malume. Cha mana ima mtshana. Okay uzongiphindela umbuzo kaMapholoba ngiqale kuMalume. Malume. Okay. Indaba ayikho about ukuthi uThamara kumele asikhokhele imali. Indaba ayikho about uThamara sekumele asiphe imali noma thina sifuna imali kuThamara. Indaba ingeVN ekhishwe uThamara la ngizwakala mina khona ngikhuluma ngo2000 rand. Kucaciswa leyo ndaba ke ka2000 rand ukuthi kuthiwani kuiVN ngo200 ngo2000 rand. Isuka phi indaba ka2000 rand? Iyona into leyo ebicaciswa lana ukuthi ubani okumele ahole ayikho into enjengaleyo akekho umuntu ekuthiwa kumele ahole. Hayi webubuthi sengihlalile phela la kade ngikhona ukwaqhamuka usiqiniseke ukuthi ufanele kwenze ubuntu. Uthi mina lokho ubuntu akufanele benziwe. Nginilalela usiqiniseke into bengifuna ukuyisho ebaba ukuthi nginilalele bengisendleleni eqhamuke eNewcastle ulive wena lokhu ngihambe nawo ngaze ngazofika la ngiyafika nje ngiyafaka mina ngiphambanisa elikhuluma ngokuthi kumele sifuna ukuhola uke wali njengoba uthi kadulalela nje imasiqiniseke mina ngiphambanisa imasiqiniseke Malume njengoba uthi kade ulalela nje ulive uke wayezwa yini sithi thina ingane kwakumele isiholele isibaleka nemali ayisiholele uke wasizwa sisho njalo na njengoba wena ukhuluma indaba yabantu ekumele bahole nje inkinga wena ubone ngathi uwe kufanele kulwele le ndaba wena wedwa wonke umbuzo ubone ngathi manje lento ithinta wena okwazi ukulwa ngawo uyamkhumbula lo mfo omlaye bengimkhona othe fanele ngabe uyakhishwa la mfo ezebeka yona lento ukuthi ingane seyenze emalini ngimazi mfo bengiwakabani wathi akusodokwe eligayela umuntu ingane bengikhona lapho phakathi bafowethu ngiyanicela nathi nenivula abantu sani ukuvula ulokhuzana uma sengathi ingayo le Malume angingene la ngiyabona kunombuzo kade ulothi uqhamuka manje ulive ngawujoyina kanye mina ngase ngiyafuma kuona ngenxa yezathu ezazithi ezazikhona kodwa bonke abantu ababesuke bethembisile bethi banezinto abayidlulisayo sasibadlulisa khona endabeni yakhe uThamara sengisho ukuthi khona lo mkhaya wami lo wathembisa ngembuzi ngithi nginomsebenzi ngomgqibela akangidayisele yona le mbuzi lo mali mina bese ngiyifaka kuThamara lo wembuzi nalo futhi iPhone wathenga iPhone ngayidlulisela inamba ngathi nansi inamba yobaba othe uthenga iPhone thiwa wavinja umfazi wakhe ke
esezwile sethembisile kodwa lo wembuzi madoda ngidinga imbuzi madoda obuka amaphumulo ngeyelode ngikhuluma ndaba delivery ngicela lo wembuzi esondele vele ngibhox ngidinga imbuzi ngejumane liphuthumayo unela ngizolele angibongwe ngayo iPhone wePapa G iPhone angibongwe ngayo ngumfo kaMagana mina lo wembuzi yabona wena Max mina nani malume baningi olive ngofakazi uma kuthiwa kunomuntu onikelelwayo ngihlezi ngiba involved singababala mhlawumbe sebedlule ko4 akaze ngithi ngihambe ngiyoyicontesta ngemumva kodwa khona lo wathembisa ngembuzi ngidinga imbuzi ngomgqibelo kunento iqale kufanele ngiyolungisa ngapha ekhaya ngezwe kuthi ungwa amaphumulo ngiyabonga sengiyolalela lokhuzini endabeni eledweni uyazazi ngayidlulisa inamba njengoba ngangidlulisa umsebenzi wami kwakuyilowo thank you bye Hey malume bengifuna manje yebo ngicela ukubingelela nje endlini uthi le mali athi seyiready akayifake kumfo kaMakhanya bengicela ukuphawula nami kancane bese ngiyaphuma bafowethu ngimbingelele nonke endlini kunegama eseliphume kaningi le-appreciation ukuthi yadingakala le-appreciation bengithanda ukukumbuzisa abantu ukuthi appreciation into esuka kuzona enhlizweni ukuthi uyenze ayingeke ngoba iyimpoqo ukuthi appreciate umuntu appreciate ngoba kusuka kuwena so ayingabi indaba ye-appreciation kube ngazuthi into efanelekile ukuthi yenziwe appreciating someone kusuka kuwena ngaphakathi ukuthi lo muntu ungenzile into enhle awuthi ngim-appreciate so usisa angabe seqino sekuthiwa ubuntu appreciation no ekugcineni azange acele ukwenzelwa ukuthi cela ukwenzela ukuthi kusuke kubona kubafethu bathi sicela ukumenzela ukuthi usisomncane ngoba uthi nezinkulumo zakhe ayingabi sindiza indaba ye-appreciation ukuthi iyafunakala kuyena njengempoqo ayingaphoqwa because naza ngicela ukubuza wehlubikazi uma ngabe umuntu loyo okufanele a-appreciate njengobusho nje ukuthi ayiyona impoqo i-appreciation ingeyona-ke impoqo kanjalo umuntu ongabonganga usuke right na abesethi reason yokuthi akabonganga ingoba akaphoqelekile ku-right ukungabongi bese uthi reason yakhe because awuphoqelekanga ukuthi bonga lento iyafana lo ibuzayo but Max njengokuthi kuzothi kwi-birthday yakho ebese mina ngikuthengela i-gift owena ungithengele i-gift nge-birthday yami mina sekuyaba se-expecte ukuthi wena wenze the very same thing ngoba mina ngikwenzelile akuyona impoqo angabe ngathi kuyimpoqo ukuthi ngithi kuwena na into encane ngiyabonga ukwenze ngoba kusuka kuwena kuwumcabango wakho kusuka nasenhlizweni yakho akuyona impoqo ukuthi danki mangingathanda ukuthi danki angithandi akuyona impoqo awukakangiphenduli sisi umbuzo uthi ku-right yini ukungabongi just because awuthandi kusho njalo umbuzo angithandi ku-right angithandi angiphoqelekile angithandi mawukuthi mina ngiveluishi lento yenzile ngeke ngize ngikubonge but Max ngithanda lelo gama la valuation mawukuthi ngiveluishi into yakho oyenzile ngeke ngize hayi uyabona lapho uqedile awuqedile so imali zabantu ezingaka onikwa zona awuzivaluishi wena ingakho ungabongi so right ukuthi awubongi because awuvaluishi uxhaso oluthole ebantwini exactly awuluvaluishi ngoba ekuqaleni vele bengingacelanga muntu angivaluishi ngoba ngizange ngiyicele into oyicelile nento oyisebenzile uyayivaluisha mase uyayibona wow appreciate mangayiboni value yaleyo nto ngeke ngize ngiyi-appreciate mangayiboni nje ivalue yaleyo nto empilweni yami oyenzile wena oyibona inkulu
mangayibona ivalue yayo ngeke ngize ngi-appreciate futhi angiphoqeleki ukuthi ngi-appreciate. Hayi cha kezwakala sisihlubikazi ubekile ngendlela cha hayi uhlubikazi hayi ubekile hayi ngiyabuza ubekile ngoba vele akanaveli kodwa bayam-appreciate engenaveli enjalo. hayi maqwaba naye malume ekhaya usungibeka i-beneficiary yendaba mina ngangisupporta nje inhliziyo enhle nganga-expect nganga-expectanga lutho mina ngangisupporta nje akho phela malume mina ngiphambanisa abanikazi bama-ID la eish yabona kodwa-ke bafowethu akukho vele la mase sikhuluma mangizwa nami i-VN akukho la uMax athe ufuna khona imali akukho kuleya VN i-VN esho echaza uchaza usisi mayelana nesigameko sika 2000 yaw 20,000 wami obaleke nongizwe akabi yaMax akukho khona mfowethu ukhala ngeholo noma ngenani okufanele kunikezwe lona no ngezwakala we-VIP mara akhiphe nje yonke i-conversation yami naye ngoba kwaxoxa mina naye lapha kule WhatsApp i-conversation yami ngifuna nje ayikhiphe nje yonke ukuze abantu babone ukuthi kukhona yena uMax abekuphoqile ukuthi Tamara ngifuna imali nami ngineshare lapho ngifisa nje ayikhiphe nje yonke inkulumo yethu awusikhiphele bhuti uMax awusikhiphele yona ngoba nawu naye khipha mina but ngizoqala ngiconfirm ukuthi unawo inama plan okuyikhipha ngoba nakhona ngizoyikhipha kuzodependa kuqala ukuthi ikuphi engizobe ngizama ukukulungisa ngokuyikhipha kwami hayi ngivele ngiyikhiphe nje isinomi kanjani ngizoyikhipha ngenxa ye reason engizobe nginayo ngaleso sikhathi okwamanje ngoba yena uqalile uyadedela ake sibe nethemba lokuthi uzogcina ededele konke danki wena Max awuphoqiwe ngezwakala mfowethu wamakhanya cha yenza ngendlela yakho mfowethu asifuni ukulawula wemtshali yebo mzamo ngibiza wena mfethu ngoba mbona sengathi usushare yabo ngiyadlala mfethu ngiyadlala ngiyancokola mfethu ngiyancokola baba mina mtshali nje waphethe ngakusho ukuthi usisi use wrong mhlambe ngokukhipha izinkulumo zabo abayidimayo ngimxakela lokho kodwa futhi le nkulumo lena nje efikayo le nkulumo le efikayo ukuthi kunabantu ofanele bebongwe angihambisana nayo lo nkulumo leyo abayiyeke nje beyigcine la ngoba okokuqala mfowethu umuntu mfowethu ofe ne-idea ukuthi siphe uTamari imali simbonge ngezinkulumo zakhe umalume umyezi wase take over so wafesa namhlanje abantu bafowethu uma abantu bedinga imali ahlangane futhi donate futhi exactly phela mfethu ngingamuntu ufayisabonga ngingamuntu ufayisabonga thengela minithes awu webafowethu okunye umshana ukuvezile into eyenze wani umshana ngimbuzile mina umshana kunelokhuzana lokhu laba babhalayo uyabona abaqhamuke bese bebhala sebethi uTamara ukhale wemuka nemali yama-influencer ile nto ayishila akhale ngayo nokuthi ubhuti uMax uwenza ivideo ese-against uTamara iyona-ke into efike yamshaya inhliziyo ukuze kuzobhoboka
shona lento Ama voice note yeah. Yena ama VN khona lokho kodwa lento bafethu isenganqandeka kunokuthi laba bantu abathintekayo la bonke behlale phansi belungise lento ngeke ukungene ngisho nento ka8 la bantu banenamba bo3 uMakhanya nangu umyeza usebuyile uThamala thina singene lapho belungise lento yabo Umakhanya ngiyaxolisa mfethu imic yakho ngiyivaliswa ukuthi kunomsindo nyana la ukhona kodwa makumele ukhulume ungayivula mfethu senzele ukuthi nje sizwane kahle angiphinde ngibingele futhi panel Alright ngibingele futhi nalokho ukuthi umalume nalokho ukuthi nje umalume uyena owaqhamuka nalento Hayi. Ubani manje osivala ama mic? No, network ka Max ngemumva, isala ngemumva. Yeah, isislow. Alright. Angiphinde ngibingelele futhi kuyipanel nabafikayo. Uncle Dikane lapho umdlalo ngiyathemba uphilile. Ukuthi sometimes izinto umuntu ubuya ngayinake ku social media agcina aseyifica ngelentozana ngeyikhawu but angisiboni futhi isidingo sokubanga ukuthi noma ngona sokudiscuss lo Max ukuthi who came up with an idea or what yonke lento leyo okunye ke I wasn't aware kodwa abantu bayompampa ohlezi bempampa kanje ngoba like into yonke mangabe ingaze ukuthi iqale phi kanjani nabantu futhi kade bekhona even umkhankaso noma uqala noma uzokwenziwa I think umalume ungabanye abantu bokuqala benomgibe engaba approach ngal introduce akubona lolu daba lokuthi sikwenze kube into elentozane lenkulu but nonetheless angakabi nayo into engathi mhlawumbe ngifuna ukuyikhomenta ngokungako kanje obekubalekile bewukuthi mhlawumbe ngoba kunama voice note akhona bengithi ngizophendula nje kuphela mase evele wonke ama voice note umyeza ayesuke ekhuluma noma bephendulana noThamara khona then ke as from there I will take it over and anginayo mina ilentozana into eyilentozana mhlambe into enqunu ephathe nama voice note kubalekile ukuthi umntwana mangabeza ukuthi akabhodle noma khona lapha engaphathekile kahle khona akwazi ukuthi makubhodlwa ngama voice note noma ngani yonke leyo nto uma sikhona futhi isidingo ngiyokuphendula mina on social media masingekho futhi ngeke ngize ngikuphendule ngeke ngize ngisho lutho kuphela kuleyo nto leya ake sithi nje ake ngimthi kuma kancane ngehlele ngezansi yonke lento ediscusswayo noma lento lena ebangwayo kanje kade ngikugwema kokunye ukuphendula ngize ngaphendula omunye umfo izolo ethi awukwazi miyeza ukuthi bese uthi enawazi usazokhuluma ukuthi nigcine phi kanjani njanyana futhi nakhona kukhuluma umuntu owenza isense kumina ngoba ngangikwazi ngisho umnikelo wakho ukuthi wawuphila kangakanani so ngase ngachaza kuyena ukuthi angazi kahle but ngicabanga ukuthi content esazoqhubeka sisazobe sikukhulume sikudiscuss bekubalekile ke kodwa ke noma kunje futhi lento ngiyithanda ngoba ikhulunywa kanje ayikho imali elentozanile ekuthiwa ke mhlawumbe isendwe kumyeza imali sakhulunywa imali yonke isengale kudadewethu lo munye akuthiwa naku manje umyeza ngwahe nemali noma udaba lishisa imali ihleli ngakuyena so kuyinto kanjalo nje ngehlele ngezansi mana omyeza baba nangu Thamara uyabuza laphana uThamara Myeza uthi answer my question why uthi ngibaleke nemali Myeza ke khona angela ukukhuluma omyeza ngiqeda ukuyifaka lento la ukuthi into eyenze umshana wakhafula amalangabo wakhafula amavideo izinto eziwu2 ile yanto ebipostwe lapha yama influence okuwena okusolakala 100% ukuthi uwena owenze le yanto ukuthi uyena okhale wemuka nemali yamali okhuzana yama influence wena ikhona imali obuyibhekile njengoba sila ikhona imali obuyibhekile ngalento kade yenzeka kuThamara na usebalekile kumyeza uThamara kagibelela umbuzo kaThamara Ngiphelani Myeza
into abeyishilo malume uthena akukho abekade kubhekile ubefuna nje ukuthi indaba irephe kahle apho yonke kuthiwe nansi imali esihlangene yaba isamba esingaka sizokwenza khona imic engiphazamisayo yazi ikamalume. Oh okay. So umyeza into ayishilo uthe ubefuna nje ukuthi kuphumele obala since kwakunikelwa vele la emphakathini kushiwo ukuthiwa sekuphuma imali engaka njengoba kwakuthiwa kufuneka ipholo bese kuyabonakala ukuthi kungenzakalani ngaleyo mali leso kuyikhona ukusho la ku live lokho angiwazi ama conversation aba nawo noTamara angiwazi but akusho la ku live ukuthi since kwakuthiwa kumele kuyotholakala ipholo ubecela nje ukuthi kwazeke isamba semali esikhona kwenziwe noma yini ezobe yenziwa ngaleyo mali of which it should be a tangible maybe anything tangible okumele yenziwe sanibona yebo sawubona Tamara Sawubona Tamara kunjani siyaphila kunjani yeah bakhona nje la umalume uBootnex abadala nje abakhona ngibabingelele nabo bengathanda ukuza ku live ngoba khona ngizowenza ngo8 ochazayo kodwa ngifuna ukulungisa lento leyo ukuthi bese kuba ngazi ukuthi ayikho into engayenza sezivala umyeza wangitshela wathi ngomhla ka3 siyavala nangempela futhi saba nawo ulive okuvala ngabonga ngisho abantu engingabazi ababefake imali ngaleso sikhathi engibaziyo nengingabazi babekhona uBhuti Mavava kukhona uBaba Masango kukhona yena usiya wayekhona kulo live lo wokubonga so akungavele ngazi ukuthi awukwazi ube khona ngisho live okuvala waba khona ngomhla ka3 so angithanda ukuthi kuvele ngazi ukuthi ngisho ukubonga angikaze ngize ngikudlulise into engayenzanga ukubonga kumalume umalume Bongani ngaze ngakhuluma naye efonini ngathi malume sekukumbi vele ku TikTok angisakwazi ngisho ukwenza ivideo ngibonge kodwa ngifuna ukubonga uyakhumbula umalume le nto ngayenza kuyena nalo futhi kamyeza sawuvala kahle kukhona ngisho uBhuti Mavava sawuvala nje kahle ngabonga ngenza yonke into kwase kusala lento le engafuna ukuyingenela ku live ngisuno wami ekufanele ngichaze ukuthi yenzeka kanjani ngiyabonga okay kodwa weTamara kukhona yini engikukhulumile okungelona iqiniso ngicela ungiconfirmele lapho nje akusikhona ukukhulumile ngoba kuze kungene indaba yemali ngathi mina kuwe usiya unendlela yokungakwazi ukukhuluma into noma like into noma eqinisile kuyona kodwa umazi ukumuzwa ngoba akanayo indlela yokubeka into wathi wena uyamazi ukuthi ekukhulumeni uyamazi ukuthi ekukhulumeni ubuya beyibhimbi kodwa ucabanga ukuthi ubechaza into kanje then okunye bafethu sengokukhuluma ku live wami Tamara owehla nje mina nginombuzo owodwa for yebo ngicabanga ukuthi njengoba usho sisi ukuthi navala kahle uthi wabonga umbuzo wami uwodwa uthi wena waba nalapha ebakucela khona ukuthi udisclose imali noma azange usibone isidingo sokuyidisclose ukuthi imali ebhakedeni yabangana bangibuza konke lokho ku live kwaze kwagcina kubuziwe nezinto ekwakuthiwe izokhishwa ukuthi kuzokwenzeka kanjani kuzona bayibuza futhi nanemali kodwa ke futhi usiya uyena umuntu obehlele ngibuza ngayo ngize ngimnikeza ama screenshots uyakwazi kahle mhlophe lokho so wena imali wayidisclose ku live okuvala ulive okuvala ngayisho ukuthi imalini waze wathi uBhuti Mavava ngoba kunento yakhulunywa waze wathi asikho isidingo sokuthi nifike ninikeze ingane imali like unika umuntu ukudla bese uyamphoqa ukuthi akakuhlafune kanjani noma ngabe imalini noma ngabe uzoyenza no okay ya okunye sengiyokuzwa kulo live ke ka8 okunye sengiyokuzwa kulo live ka8 kodwa bengifuna nje ukubuza sisiwami kokugcina nje ukuthi uphi
Osehambile Asihambile. Yeah, uthe uzokhuluma ngo8. Hayi bafowethu, asilindele ulive ka8 bafowethu. Yeah, asilindele ulive. Bengifuna ukumbuza lapha nokuthi bengifuna nje ukumbuza lapha umbuzo owodwa othi kukhona yini la khona uMax ake acela khona imali kuye noma wathi ufuna imali kuye. Bengifuna nje ukubuza lo mbuzo kuphela nje. Kodwa ke sengiyowubuza ngo8. Washeshe Makhanya le number yakho ngale ngemuva wena. Ubuza futhi. Makhanya. Mina mfethu ngine advisor yodwa for wena engizoyibhekisa kuwe. Ngiyaza ungazi mfethu. Futhi ukungayithathi kwami, okungayithathi kwakho futhi akulona icala. Mina mfethu ngicabanga ukuthi indaba yokuthi umuntu appreciate. Malume sicela usivalele imic uyasibulala nge-app. Ngicabanga ukuthi mina Max umuntu uku-appreciate mangabe akakwenzanga. Ngiyeke lokho kusale naye mfowethu. Ngicabanga ukuthi zikhona noma ikhona i-content kaMax engaqhubeka ngaphandle kokuthi uMax aqhubeke atalabe kulesimo. Ake ngiphendule lapho eMaster K ukusashisa nje lokho kushoyo. Abantu ngicela nje i-disclaimer le engizoyisho la i-disclaimer. Take note people. Akekho umuntu engasoze ngamtalabha mina ngikwazi ukutalabha uJehova wakho lo wakudalayo. So alikho ibridge lokuthi Max ungamtalabhike lo akekho nje umuntu engeke ngimtalabhe mina ola nje kulomhlaba. Mina ngikwazi ukukhuphuka ezulwini ngiyotalabha uNkulunkulu wakho wakudalayo. So uTamara vele ngisazomtalabha nje. Because of this or not. Yeah. Yabona. Akekho nje umuntu engeke ngimtalabhe. Yeah. Hey, so usasuka washesha wahamba uTamara kanti bengifuna ukuthi sithi mina ngifuna ukubuza ukuthi ngempela ukutalabha ngisho amadlozi. Hawu. uTamara Nkosi yami ingane yabantu encane kangaka ingasinda kanjani nje emtalabhweni. Akekho nje umuntu engeke ngimtalabhe mina ngiyotalabha ngisho upresident. Yeah. Hayi. Yeah. Imali Phekwabo Max. Uyamzosha. Phekwabo Max. Hawu, mamela. Mina ngadala uJehova uqobo lwakhe enze lutho ngamsukela nje ngathi eyakabani yona lensizwe kuthiwa uJehova ayigqakazi uyabona. Akekho kumuntu oyodabula Max. Akekho futhi ozodabula. Akekho nje ozodabula akekho. Wathatha isinqumo. Wathi uyatalapha Max. Uyazi naye uTamara uyazi naye ukuthi ngisazomtalapha nje. Mina ngadalapha uNkulunkulu wakhe umdali ngamtalapha. So ingane yabantu ayirelax nje iphuza amanzi, ithatha isibindi iqini iphuze nesitifu. Ngoba vele ngisazoyitalapha nje akekho ngeke ngimtalapha. Mina ngadalapha iLadies House yonke ihlangene. Ngayihlanganisa yonke ngayifaka inhlamba. Uyabona? So nje ingane yabantu ayirelax nje shembandla. Yeah. No, relax ingane yabantu. Malusi ngiyakubona ngicela sithethe nangu usanelisiwe kodwa ngiyathi uzoxova usanelisiwe. Hayi usanelisiwe uyahlupha. Hawu kodwa Nkosi. Ngizoxova. Unamathanga fresh yena. Unamathanga fresh impela. Sabona sanelisiwe. Ninjani? Ngidedelana ngoba uyazi uzoxova ungijwayela kabi. Uba manje sinimjwayela kabi. Khuluma sisi. Hayi unamama usijwayela kabi lana ngakho ukukhuluma uzonke singijwayela kabi. Ngikhuluma nawe mina ngikhuluma nomtshalo. Okay usaqalile uyaxova. Awukwazi ukungena la ku live samkelisiwe ukhwele udilike kumuntu wesilisa kanje.
Ungithatha kanjani angikhulumi ngisho nanayo Paul. Cha bafowethu nimkhiphela usanelisiwe. Nimkhiphela usanelisiwe nizofaka lokhuza umele usemubi kangaka. Faka usanelisiwe bathi ngibona amathaba Singamelanga nimkhiphe ngoba manje mina ngizosala umuntu omubi kanje ukukhisha umuntu omuhle. Hayi suka. Awulokhu usingathi uzoxova benzomlalela lo muntu manje cha nenza iphutha ubani manje ukhothi ipipi ubani lela gama leliyana ngiliboni kahle lithini lela gama leliya ukhothani ukhothi ipipi Khona lo ngilikhothayo ngaphandle nje kwepani lelo lazini. Kanti uzothi uyakhotha isikhothane awubeka isikhothane sizwe. Hayi kodwa Max Max. Impisi yokuqala egonyulwa ngokuthi iyakhotha le impisi yokuqala. Yabona Max mina ngiyajabula kodwa mawugonyula ukuthi bekukhona bowubhekile awufihlanga mfowethu Max. Ukuthi wena appreciation uyayithanda. Hawu bese kungena umuntu athi ngiyalamba ngilamba kanjani ngoba wonke umuntu uyalamba mos angithi usebenza nje ngoba uyalamba yingakho usebenza ngoba uyisilambi mina Max ukhona ongalambi Nokuthi ngiyalamba yena kalambini wonke umuntu uyalamba mos mayingalamba ahlale ekhaya adle kungalambi kwakhe lokho Awubazi nabantu mabebona abantu emfowethu abantu ngisho umuntu ophila indlala Nkosi yami lokhuzana uzenza ngcono ngawe mayibone ngathi khona okwakho okuvelayo mina bona abantu mina Max Max umdlule ekudeni kodwa manje mayibona abantu uwe ngathi manje mina Max ngiyajabula ngoba uyikhulumela ukuthi wena Max icatshana lenyama bonifuna ngiyayithanda leyo nto Max futhi I know wena Max futhi ungayeki ukuba sesisweni bamjahile lo mntwana bamjahe ngakaphelanga kuvaliwe sebefuna ukuthi abonge wathi ngekaplana ukubonga makuphela inyanga bamjahile bamthuka ngakapheli lamavika amabili senyamthuka nedesi nathini mangabebonga nimjahile umntwana uyabona nje mina ithemba lokuthi ukhona uyabona nje mina ithemba lokuthi kuno cold drink lana engizowuthola ngaba nalo lelo themba mamelani lelo themba lelo ngaba nalo laqina ngamsukane yena uThamara eqala ukukhuluma nami mayelana nemali ngesikhathi uThamara engakakhulumi nami ngemali angikaze ngibe nalelo themba mina ngibe nalelo themba wena Max yiko lokho kwakwenza ukuthi uqinise amavideo uchaphe enhlamba yabonje ngesikhathi ingane ikhuluma nami mayelana nemali kwangena o2000 lapho ilapho la ngaba nalo nami ithenjana ukuthi hayibo khona umuntu azokuhlomula la uyabona ngaba nehope unyana wathukana kakhulu uyabona Asengibhilida kakhulu ke mawubheka nje after lapho ngabe sengibhilida kakhulu ngempela ngoba senginethenjana lokuthi ngathi khona okunane ngizokuthola wena Max wadlala ngathi was-advertisela enye ingoma kusho ukuthi nakhona wawuthola iqhaza wadlala ngathi wena Max ngisuke ngisebenza mina ngisuke ngisebenza mina awusho ukuthini na uthi umenzi uyovotela idusheni uThamara umenzi wayengena kanjani kuleya video wesiqiniseko lo ukuphendula lo mbuzo mfethu awucacisa uzoconfirma lento engizoyisho la thina abafethu njengoba sekwaziyo ukuthi vele amagama ethu ama brand
kunendlela thina esisebenzisayo ekuphusheni abantu nje ukuthi amagama abadume abonakala angene ebantwini nala engakafinyeleli khona. Umenzi ke akaze mina ngifonele angikaze ngikhulume nomenzi ukuthi ngimdumise. Umenzi uyidumiselwa nje ingoma yakhe uyabona. Kodwa ngoba mina vele ngumuntu nje otalabhayo vele. So umenzi ungena kuleyo ngxenye ke ukuthi mina ngumuntu otalabhayo. Kuneyindawo la khona umenzi mhlambe abengeka ngeniswe ingoma khona. Ekumele angeniswe nje ukuthi wakwatala Domax. Uyabona, so iladies house ukuthi ikwazi nje ikukhuphula amehlo ibone nala umenzi bengakabonwa kahle bekumele vele ngibuye ngithi kumtalapha noma engangicelanga kodwa kumtalapha nje kwami khona la umenzi esengene khona ngoba silandelwa ngisho abantu thina abakhulu silandelwa ngisho ama-politician silandelwa ikhondla zabantu kwi-society. So abalandela nje uMax as a person uma ngitalabhe ngaze ngaphatha igama likaMenzi uMenzi usengenile lapho ebantwini bami abengakangeni kubo. So le yanto mfowethu i-content nje naye uMenzi kuyomela i-understand. Yemex. Yemex. Kodwa wena angithi yabona nje Master K ngikwenzela isibonelo ngosiqiniseko. Yeah. Usiqiniseko udume ngani? Udume ngokugxeka. Abaculi abangakam-understand usiqiniseko ukuthi usiqiniseko uyadumisana ngalokugxeka kwakhe. Bayamgxeka bathi hayi usiqiniseko wona umsebenzi wabo ubulala umculo. Usiqiniseko maye kugxeka lokho kugxeka kwakhe kufaka kubalandeli bakhe usiqiniseko ngoba unabalandeli bakhe abathi yena ekufuneka akufake kubo. Uma ngabe usiqiniseke ephatha igama lakho nje noma uyakugxeka noma uyakuncoma uyangena kubantu bakhe. kancane bafethu ake kancane ngiyaxolisa siqiniseko mfowethu mvela siyabekelela kowakithi kancane bafethu ngiyaxolisa ukuphula amazwi ake ngibeke nje nami okuncane sengilalelile kakhulu ikhulunywa lempo kaMax mfana wakithi akasikela kodwa ubuka ukuthi uyindoda ungangithuka ngisakhuluma nje uthuke nje ubone usho ubonana kanjani njengamadoda kodwa thina sifake imali asikhalaza asikakamemezi bazakeva omnyeza befake imali engaka omunye ethi ufake imali engaka thina thina besingafake Tamara isiqu lalela kholo ngithi mina thuka mina ukwazi ukuba into ubala khuluma la khuluma mina lesidakelwe na wena golo lesidakelwa thina kunenkinga futhi siqondane mfana wakithi yabona abantu wa TikTok hlamba nifundaka ngizofunda nasi uqonde Clive ngeke ndoda hayi awukwazi phela kwenze njani bafowethu maneni bafowethu ngeke maneni bafowethu sakwenze njani manje kubangwani manje angazi asimazi ukuthulelana asimazi ulwa nobani cha mana malume kwenze njani eish bengisafuna ukuzwa mina ukuqala ngizwathi Max kwasekunqamuka nje kwakhuluma abantu abanye ubethini uClub mhlambe nimzwile mina ngizwa nje lo muntu ungena nje neenga uvuma kwalento esikhuluma ngayo la hayi mina uyangazi mina sithethe into ivele zingixine nje bayi kanje ngoba yena maye nenkinga noMax angaphume noMax eceleni awu mazela angaba nenkinga nami angaba nenkinga nami ayithatha mtsheleni ukuthi kuyakhokhela ukuba nenkinga noMax mina khetha ungangeni nenhlamba la nenhlamba wena khetha ungangeni nenhlamba la wona khetha ukuba nenkinga noMax kuyabhadalelwa ngeke vele abe nenkinga nami engakaze akhokhela utho thina siyaqasha thina kuthiwa Max ngicela ungithuke manje ubani yena ngicela ukuthi ngithuke ubani thina siqashwa ngisho abaculi begospel thina la ethi Max ngicela ungifake ebantwini ungithuke manje naye kumele akhokhe mayefuna ngimthuke mos awu kwasami hayi kodwa Max
ngoba vele uyayithandela uku-appreciate esizogada uma wenza into siku-appreciate Max. Yini manje le? Uba lo somsindo nongaka.